Kako to izgleda, reći ćete nam. Pa evo, gledajte, ja sam tu da bi lakše. Teško je inovirati na nečemu što je na ljudskom tijelu. Morate poštivati sve ergonomske zakone, morate postići cilj da ciljno uradite ono što hoćete. Dosadašnji pristup liječenju križobolje su pojasevi, su grijanja, međutim zaboravilo se na sustav hlađenja organizma i znojenja, nemogućnost rada. Ležnjak grije samo koštano vezivna tkiva kralježnice koja su inače brzo se hlade i brzo postižu, to se vidi na ovim grafikonima jer smo mi radili nekoliko desetaka mjerenja i u ziku poslije. Dakle, kralježnica se najbrže hladi i u njoj nastaju najprije promjene koje inače izaziva hladnoća u ljudskom organizmu. Ante, evo, čini se da imamo nekoga na liniji, mi ćemo podijeliti 5 ovih ležnjaka za sve vas, evo, ako imate križobolju, pa da možda je neko već, evo, na liniji. Halo? Halo? Dobar večer. Dobar večer. Ja sam Darinka Štampar. Evo, upravo gledam vašu emisiju malo, pa me baš zaintrigiralo ovaj izum, zapravo vaš i novitet koji je predstavljen. Mislim da je vrlo dobar. Mi u obitelji imamo dosta problema s kralježnicom. Koji dio, lumbalni, srednji? Mama i tako dalje. Da. Pa recite sad. Evo, vi ostavite podatke, jel? Ostavite podatke u režiji pa će čekati. Dakle, samo da kažem, dakle, da po ovo sve što osvete dođete na OTV, dakle ulicu Grada. Imate uputu, imate i moj telefon, to još nije u proizvodnji, ali bit će mi drago ako, eto, budete uporni. Imate li godišnje neki dobar period? Mislim da nam je osoba otišla sad. Nisam, tu sam. A, tu ste? Aha. Imate li godišnje dobar period? Šta? Godišnje da vam je dobro jako, ono. Pa u principu ja nemam problema, ali eto ima moj suprug koji je tu pored mene, pa bih njemu to poklonila zapravo. A, pa to je fino, to je fino. To vidite da postoji briga za bližnjega. Pa kako ne? Hvala lijepa, hvala. Hvala Bog. Znači u režiji samo sve teme i prezime, dođete u ulicu Grada Vukovara 68 na portu, dakle, otvorene televizije i čeka vas vaš ležnjak. Imamo još 4 za podijeliti, pa evo sada vas prvi 4 koji nazovete dobit ćete to.